se nipa no di bone se den a ye mabel nana so for no free say agro na ye di yo ye kan say no free say ye di agro o say baby a e na pa kopi se roman cred o call one day kwa my lady o mo makwa aba na say na form na 2 weeks na wo kwa aba enti ye de be futu ama enuanu masofo bi a o mo do ma ti o mo tru mo hwi asa se bia no o mo mfa ho be de o mo pe de ato esofo kofisafo a me ka asama je sofia fisa ma le de maje o se ye nyimfiri ne nsemu a wo be se wo man yifa nti ye be ka chiefo nyina so mo nkoso na muntie Sompa Nkomo se how bi dawso na akoya adwendwene o te wo ba bia ente a fa be dan yen ye wo hode mamo se de enua ma ne meme de be dan yen se sofo kofisafo kwan odo ma faso ana sei aban kura ni sisimu a wode no koto afiasa nti bibia ni a mo fa me dan na yeso ye ntamochi emo amos akwan no so is a temple tell me chia etiefo nyina ne me kan se enne ne asie empanimfo emma akrachifo robafo never underestimate the power of a woman like Wahini. Your kind of man, Nina Abam. Bama was a warden. I don't know Kwanko. Or follow me, no, Wahini, what did now know anything pipe. Would you show the form? Now could do on the more for Ako Yahudian. Ah, Wahini, Jew too, Medas, why you mean? Okodem na atu me ni ba as some records nanka some records wait because e ho na ya wo kono reduce your powers ni odi ho ahwane ko ni reduce no na Sompa Nkomo de senior man the dance so prince na program we na ko fa oyin ni be o de be to ano enne Sompa Nkomo edu akire onyankopon na ye de na se ni me say ye too fine ye kosa okode and to so was in Binas or the bar, and I said a mile, and I will be able to one more. A sroba, the question. There was some of the so, my dear children, Yamuku go on more, number one year, ever so. Well, in the car, yes, Sompa Nkomo Kaya, yes, I am more papa, my secret when your teacher, so Mania. And yet you watch after the 2 weeks, after the 2 weeks, and I will be not doing your bed, Chiam. Yada say abusiafo a me won cry do wa akosombo a mo frɛ a mo pesa mo de mu case ba Sompa Nkomo mu busa se Accra Sompa 106.5 right mo a mo pesa mo de mu case ko Sompa cry ya wodome Watermelon Street ya ni Prophet Major Gezi asori ni nyina na wo line ba akoso tudu dome naga so hwe onyame di for papa na jegezi asori a baby asori ne wo no ehwa na Sompa enkran ye wo case bia eteti wo eku a mo fresa mpesa mo de ba Sompa Nkomo no mo de konkran ye station wa ye be hu kwa ye be fa so a mo be ba ye be story na mama enti said ye kan dome Watermelon Street e ben Prophet na jegezi asori ho eti mo mfa nko ntrasim na wu ya wonim de obenya me fa kwan so na me nua nana ya asare ya me pato wie ye twa na me nana ya asare ladies in collections o se me ntade bebre ma me de ye show no danso man 29th August o tu dia ko odoko Tarazo bus stop odoko Tarazo bus stop nti adofo amone ladies in ye adwuma nyina no o free danso man 29th March oko odoko Tarazo bus stop ti mon ko so anamone nananso eni dwa na o si stay o ni ma pa bebre ya o de ma mo ebusuafo ne nkomo aye bedie se wotie Sompa Nkomo da na wotie yetete ma da fra wadanfu bi a waya na dwen so obeware ana waware ana o relationship wo se wantie bi na wa ha ne ho ade e fe no red flags sa woni wo ba bi ti wonne woni ba ma bi ti wonne na wo de super boni bi adie no enye den ya amra mu date am koto no wo sunsanso bi na wo bu wani egu so metimi a change no sa woni wakoye sa metumi a change no bi no wakọ akotomu a Bible say sa wodin sa
sɛ wo nkrantana no kum dia agye wo ma hoɔden yɛ den ɛdɔɔso ɛno nti wo saa nipa deɛ wo mpaebɔ ɛna ma ne ɛsɛ wo ma ne dɔɔso na nso kyerɛ nyame no ohu mmɔbɔ ɛna asɛm a yɛbɛdie yi na nabrampa me wɔtakyi my last weekend ɛna obi send me message ɛwɔ me Vodafone line so saa number me tell you so ɛna ɔsi mami me pɛ me no kasa na sɛ wɔamfa me kɔɔ yi no wɔamfrɛ me a menu maduru awu na maku me ba maku me ho aku me ba na me sɛ ɛde atiti ni eti me yɛ baabi ɔwɔ no na ɔsunwan ɛna me ka kyerɛ me sɛ ɛde obetimi dia wɔmmra tachiman memenda na de kode a ɛha na no tachiman ni sunwan de enwa ben na abibia ma ye sacrifice ya brabo de memema na wanya bema oyɛ mature a oyɛ sebi wagyia no am wada pa dedi e mema bebre so sacrifice wo life e de memma bi e ma no so adwumu ha no ma ha wo mo amoma braba se ababa wani Baah na Nabrampa na sɛm ne sɛ 2010 and wo ware na wo dafo ya amembi aye mo boyi awo sɛm dafo ya hwede obi ware ni yede bia meka because battles bi wo ha onyame hyɛ de yi obi ma sɛ wo na onu no betimi na wako eti sɛ wo ne pɛ me date na utie ni nkomodie ma abutwu sa wo sɛ saa bɛ ma we nti nkomo oni mi die sɛ me ware ni ya wale die ya wo delay 3 years kora wada twɛn me ana enu bi yɛ friend red flags na ya me bubu ya ni ayi den aguso no but brasem bi o kai bi no kora o say premarital sex enye so be ma be ma se bi so wadi wawie ansa na waware wo no sɛ yade a wo ni be ma date no ne wo na ya wo de wadwene ya dwuma wachine da ho wo hu suban bia moment ono beta no na dwen na asesa na se wo de wakoma ana eko ti esemu obedi bia no ayi wadwe se metumi ayi den ejina asesa no ena lady se abra na wo oba na Nabrampa obi pra gutie bi ba kokko ne form ne na ho mi na utumi so ye nipa de we o kasa no wo do ena abrantie wo be wale no to wale no na wo sem twitwitwiri ya oti wabro chiri eti be ya 3 years ago na wo ba Ghana na wo de ne koma wadanfo nurse ni bi se wonhwe no na nurse ni ne prescribe aduro bi ma lady ne kotoy not knowing say na baba wa na nyinsan no onim okono maduro na duro ne koda na ya topic pregnancy eti ya topic no nurse eti ye kotwitwa ne tubes no mu twa ne tubes no mienu Gana nkawo wa mo na bushafo amane odonti ena be ma ne sa kwa buchire ena be ma ne sa ba biem to ba biem no mo ye so mpeso mo wo no mo ko fertility hospital bi no mo ka chen so ba ne situation ni de ade be bo mo IVF IVF ne ko be me ya wo chukura wo so nye ena ba ne so ni kosua eti de be nsi e be gi donor egg na ya gi donor sperm ene eni biaba technology aba options bebre wo ho a wo pese wo na nyame gina wo chia nyame be ye wadoma ma wo so wanya bi bible wo mi se the woman of faith form je twa to mesi akokusu ya nyame be ye wo adoye na Nabrampa ena wo be ma wo ti ase o ni agi donor egg no ni agi donor sperm no enti mo jamu no biologically no eba no enya wo be ma ne ba enya oba ne so ba but ye the banner be to wo yere ne yam because your friend says say be to be kwa adopt obi ba e kura ko jini nyanka fie be ntisem ka wo yere no wanyi sa wo ba na enya wo ba enya wo ba no so fa wiansie wo documentation doctor ama wasensan bibia ena wo de pin ena ye de e be to akura yam wa wo abamu wa 2 years nansan osi be busu ni nsiani oni ni kunu ye video call o hebra na ni man na ni mun yero sa na ra me no kasa na so se me de mi ba be jawo enos ma ye be o se me de sa de na ekoye mi be asen na manu me je mi enu akoya de no yakoya de na ni me ni bi wo ha ye di be wu o se trim e ya me no mi enu tam asem
obema be na woni ni to anamon oba be na woni to anamon ti yenu aben be me woni ni nanti wa hunu bibia red flag bia won se onye macho o jiri kakara woso be jam se sa gro na bra na bab efika abrochira ba obodo oba di na chi edu oba no efie kura wanko ho abeda hotel eno semate u be jam ya u di jam din o se be bi mi di nyina so bia mi di be jaso ntime ko bo mebu so fa ma ne se e ba na wo no enya me ba ana brampa na be ma titi wo ma fa kokodufo etumi akobo no ne maame ne papa mama ne ade ache ya sister so hu ne papa ko ne yam gini pram na ono so ne papa friend say na sa wo be ya mko wo ni ehun nsem ni na wuku ena dia betu yanim etosi wo ba be jao o se mami me pese me ku me na me ku akola no na wo su Bible say emra Joseph hu se ne yere Maria wonyemo no o ye na dweso be jaa no kokoam o pese be ku na nimu ase anadwo a wo dwendwen hu na Awurade bofo be yi ne hu adi kire ne se Joseph enso sa wo yere Maria beba wo nchen sansa ade a wonyemo no efi hu kronkron because Joseph was a righteous man na Joseph tame to nyame ko yi ntasam e kire ne se wo yere no onye boni bia wo ba wo to anamo be ma wo ne nam no sei na bra botia wa yere ho achichire twan wo pese wo ware no be ma to me kata de so asam so o be ma so no ba kre because Joseph o ya na tun say enye hwe no Maria no one ne nanam komo obi ehun say ne yere na muti se ka bibia ba porum be jaya enye din enne o ba e be no so be jaya be ma be o so be ma wo busa na say to ba we oni papa wo ma ye bibida e ba be ma bi mu so be jaya o ba bia o tu o ba no busa na say nti we woni na dada wo di ni poni a dwen say to ayi ni poni woni na asre kurada e bi ni sa boga ku pali ya wa bai eni wo ku ga na ni mu asesa eni say asem no e konko na ga ni so be kunu wa kwakra no e ti asem no konko ho ena me se maame enku ho enku akra no sa kwara no se ngene ba wo mpe sawadi e wa na oba no o se ma kan ha me na de wo ku ma ni mu ase abobo amane o mantam amame na mkura na metete bema woni ni tu anamon ewura sen na ni suban tie ni commodity ti sen oye machio otumi kura sam ni temperament ti sen o metini se we de me wale a me obesesa hwede wo kire obi fie abusia kuru obi fie sasabron sam wona wo kofa abesesa no kwa ye brentia obi amuramu ona ko titi wo ma fa kokodu for budget na bewuram obi fie pen for bronsam pe ma ya cheche ne ma so ano otienti wona betimi no wo so pe ma no obi fie ado soa wo ba panini ai dra na joye no nu fa no fu tebrebe wo so ko wo muti aba kokko emu se ego ko wo muti ujiri kakraka e cheso mpaye dana na esi no ha no e ka bibia che wa muti wo na beti papa dwane jo krankwa ade bia na brampa ye start no relationship mu a ye bu ye ni buso enu ne betetewo e wa wade mu be kunkura sa de na wo ye se nye hwe no woko wale wia se no se kotu a afo be she matakari a esidi ebubom no de e de kotu no so what shall say bibi o wiase enti wo ba na woni ni to anamo no ade bia wo hu ne ho ayenye me kasa nye wako shin 1 2 3 ma me kasa nye why not this one sabra wala hu dwame frigo dwame papa dwame Jarwate dane na jo krankwa wo ba hu kwa ko sra no woni fia woni ti fufu ase na ma na
abranti a wasi so girlfriend na wo kwa akọchia na wo kwa no ti fa se na ma ta ko so hey don't guy na me say wo maame wo wa wo kotefe na wo maame ba obema na twi adwaye obema wo maame atwi adwaye so ate e me yesa se we die me nwale ni ntime de ni kotra me fia obesesa o de praye bebo maame udwane why wo so abayuwa be ma na wo hunu na udi na chi ne peti ba we se fragia e fi ship so tatatata tuwo bu aya se agu mu a enu tu so owu nkwankwa e ti ade bi wo hu wona ho wo ntijai obesesa no wo be ko wa tu se gan ya be madam emu bon dot what is scent and the incense akova so by wo ti se be man wo se wo nu wo smoky wo red wo to wo pai wo se still obetena ho ade be se ni be wu a ososo ni bi e ti ade no wale no obo wo papa we ni so na wo be bo amane ti ho be kum asem bia na me so wo so de no fa se ko me red flags munyane na ebeye ade yesi mu wana nsiamu kuno obenya ni chafo abekaw anase na otawa atontenkan wo bedani chafo ababehwo ene yetetema ne akasa akire mema ade bi wo ho a ye de woso marriage foundation aso for great dwane so obe ware na woma it takes the strength of God obema oye mature owunya misu no be di we chia support you etitie bema ni nkomo na wonu die no mire no wale oba na mire afia kura na woma ya mire betwa me ho sasa de kwasasem na wo keka no ni na wate that's why you di but an dia de wo no eni wo nipa Bible so say for ponko de ma okoda na nkunudie de obema be furo oni obeda se de nipa ene obada but de be free mapa no e wotofo nyakopon sem enu ti se wo ye wo ko fertility hospital kwa doctor nbe ka cho se ye be ya famu die na ye wi ade aka ni nyina wo onyame ho etu de uchi ya te anju bi ne kwati sunti me bi no keka mo asem na wo wi abe frɛ me se mami amane ami hu me pese me join woman of faith me de meje wo ni abon pai ya kabom a ye bon pai na wonyame wo betie no kre abije yetetema ne akasa akire mema my lady nyankopon wo hira wo da adai ya dia Maleni, nyame wo hira no ko so na za abije na na abije we me prophet ba ko underground prophet na ngara za getwa Maleni nyankopon ko so hira wo na awie nkomo a wudi no ababa wa bi hwew abrantie bi hwew wo se minya teachings ya kama nkotom my lady baby a me pesa me pharmacy free nipa owo history of cheating woni ababa we sign woni abrantie sign empre ba ko wa cheati empre no wa cheati wo so obesesa medofo on sesa da ebi so ana jealousy wo mu no wa comment mi sa na ma no my lady no na man krofo bi mu hwe acid gu bi mu so yo nanka because suban bi woni pa ni mu wo ba ba si atimi abawo dem ne bufu a ofa wo laptop no de ahwe ho pan oba ne bufu a otimi count TV ebo fom ne bufu a no wa count dem ne ma nyina bom e ma bi bufu asa ne ese ne wa san ne ma we na wo ko wa no kwabra ne bufu ye kukrompo ne ye beso e ka me kire wo no wa hwe wani so to ababa wa wo kwa wade a wonya nura wade eze wafunu nyina na atoto no sabi enye mojadro bi no ano e bronko a kwabra ne nsa ne tare wafunu ho we na wo so ko ware no ena society na aya ibi se ena matena se ya che na mma me sa me nware ena ho asa me nware enti sabi dwodwantwe bia baso be ware no a enam se wo feel se watena se ya che enti no no ko wade ade na wo wura mu na nkasa na ene ne kra na komanye na so so watena se ache ye besre sa nima we nyina ya de a ekọ ha odachi nanka
oba se ontimi respect wo bema opani misro men wane no red flags ni bia sa ba we be gu animu ase be bu animtia wo de wanim tie bu de be call early grave mu medofo sa branch ni ntimi no se oba me accept no mane ngare wo bema wo ni san ye problem kakra bia wo nyae watwe ne ho yade kakra wo yare koda hospital wantimi ameka wo da si ufie hospital bills crampo no ebi won nsam so wantimi antwia we na wo ko ware no ni ekukuro mpo ni ebe so a me ka kire enti ye besre be ma bi ye jealous dodo ono de ne jealous ne ba chese wo twese kan yo be ma bi etimi ye jealous ama nipa bi mukuro wo nchen no watimi akohwe obi asom wo ho ye hwehwe mu na nokuro bi anim we na wo ko ware no obabi so jealous ni jealousy level no edu level bi say what the be ma ifun ahwe ho be 5 times because of say message bi aba phone no say oba test o hwehwe mu krampo no na nye sa na tie enti ye besre sa ne ma ye ka ho asem nyina ya de ya ne ehumfoni twa kire yen yehunu pa yehunu nanso wo hia baba wa bi se o pesa ne ware uko ni fie no uko ekura da ko ye do tetei obi kura timi atia wo na se da bi awura yi a wo kwakwa wane no take a second look but odo na wo se fra wani enti ye wo kan pra no ye tamfo misra wo mo wani na ho ne awade ni bia dane business transaction my lady abrantie bi hu se ababa wa bi kakra wo na busua mu nti obakwa akope bi atafre ene mema no so se omo so be kwa wadepa sana baba wo bi nso hu sa branche bi nso ebi kura ne nsam enti obekọ no akope bi atafre ene ene enti ebesre ye nini pa hia se e do mu wura wade mu a wade ye long term thing ye serious business enti mu oni na ho na jai matena se ache no na forever is too long to be unhappy forever is too long to be unhappy my lady nyankopon chira o that's minister nana brampa my lady asam na dawo no asam kese no wakoso nei wo wale bema sabi wajimi na oba akwase a asam na wo wada pa dead ai na kadi abrante ya yei eyam kwase asam kwase asam kura my lady medas nyame onhira na onye okese my lady enne nipa to acid ede sekan ekunkum nipa nyina my lady eye awade na wo kono a ana empra na wo twe na wanye na adwene se obepe bibia firma no obehu se de sitie no my lady enu na sabre ede se awudi sem ne sa na mani nyina eba be ma woni ne isan no woni be me isan my lady wo hu so wa akoma ayo wo hu se ade bi ete se ntokwasem ko na tabi no ye my lady se nipa no hu na sa ko no hu letimi asesa no wo be na wo asesa se nipa yi my lady be den wetimi asesa obi o se na koma eba ntentem obi abusua mu ne ko na se nipa we se no ebre bi du na fo na my lady o de ase begu so ana so obatutuo nipa ye aware fo ekunkuma mu nyina my lady nye so o ma hu no o hu ni ana de ntishem se metimi asesa no obede no asesa sabe be ma na kasa efiri na mu benye obede no asesa oba na num kasa tantantan nipam ana obebu anum ase wenyi na hu ni no asa akotra so me koye no ho ade my lady se nipa we ade no de beto enipa no oba begu anum ase enti ebesere enu ya ma na enu ya mema mo se mu kwa wade ana mo twempene bia mu hwehwem ehu sede nipa misute ya na eme ya so mutimi kase awade no ko ware nipa no besesa suban etise nyinsen utimi fansie utwu mutan bepie oba no su ene ne ban bia no oda na di kirew abra mo twempra no ya so besesa ne se udi no ko wura wade no ma maledi aduane ko nti bi onto bi no onya bi adi sazo ne ma okoware bema na se onu wi onu nsa onu dog enfan so trim so wetimi asesa no se nyame a oni pa bia ntime asesa obi mfiri abrabofuru bi obom enfan so trim nyonto so alaba buadiwa sabi de metimi asesa no amana jawi ni jot ni ade obeden male bi dudo na wo kana nanim no sata na otwese ka no de bawo so asa wo tre na nigie so ade ma na nigie na wo ka che to otwese ka no bawo so tie besire nua ma ne mema se unu obi tu anamon na sa anamon no o hwene ma ba ko mienu bi na sa de awudie o ha na bebrewa twe ho tenten enne male bi asofo bebrebe ne empanifo bebre akwa awade bi a
okohia nipa na ni baabi so memiensa kra se na ho ofesitie wampa ni suban wasemantie ahofa me odi eche no de ko ware no male di nesi e ba bem se asofo o mu na da bia na megyiro mo so o mu na cross no so o mafa to mu ko wuntia se e ba ben se asofo mra no mu megye o mra male di obi a ne bebre asofo be pie no enya asofo ketwa efiso o na ho fe na nyum to wa asore se di osisa wo so no ho ana so awura de o se me hye no kom se ye ho nyankopon so no na me nwa no male di bosumi miensa pepepepe na sofo akoyo ba nwa de wonni nisu na bede na wotimi natena afi oba no wan betre fi ba biense se wokọ ba biense se okodi agro ho no okro okọ tena ba se konom sa sofo yiro okọ club kokodi asa maladi sa nyemu nya no se nka wo hunu we nyina ansana obe no ho ade awaye ti betu enu ama na mema nyina afo se wokọ awade ana mpratwe bi na hunu eniema bi a daachi betimi hawa twa ho firi ho tententem na emo maladi me das mo na brankwa liza champo etetema na ya kasa kire ememe fia ya sebio wo mo enwene so for mama mi ra ho kakra asemo ya o kan ya ma mi ra ho because ye ema time be ma wi so for mama mi pesa me ka kire ema se rade ye wa dum na ko hia be ma bi se kejetia se friend say I'm sorry dem say fine na di ni we fia na wo maame ete so ohini ni ana me metuo o papa ye ka cho say be ma wo say ye mpreso say wale no a so dwane ete so dwane je o maame hu efi say ne maame na hu be bia wo kire ye wo hu ye no wo nya wo na wuja experience ye wo no nya wo na wuja aso ne agesi ni mementi e ya bai na ne wuchu mutai mi so no na me wa na de ba ko so sin say onyankopon wonye kontomponi onyankopon ne ko fo pa fiso di to be na ma awofo enti ne wa ka no wuchu mu ni bekriye pa ebebem na fe no wonu ho bekra ye too late nanka wa bo be mo ba be se wo niama so ye bonsam se de ben ama obi bi na ye de asai tineme ka che ma ba ni nante ni se wo ko wa de na papa na ma me ka se won preso a enye be ye nya twi dwane na je o kra enkwa onyankopon ya se bi wo bo wiase wo bo nipa no tama ya Satan wo ojini ye no onyankopon krampo no otwe no boko wa kase bi onyankopon ti metima sesa friend Lucifer wa kase otwe no boko ene no to metu asase so a menu mienu ya fa Yesu Kristo se aka ni aje nkwa ye be blessa so smani wo ko awari eso bi wani open your eyes na fahu red flag na ya eban wo biti mfani suba ensie da uchu mutane betre pa suba no one day ebeba na so na odonti be mane woska ene wo frebushia wemu ene wagidi edi na ya de ben wo frebushia wemu na wagidi na ya de ben edi na wo ware oti na mo sofa no edi na ya mo ware no wo konkron wọ́n na kàtọ́ sẹ́ bẹ́ẹ̀ ma yẹ wọ́n ní ṣùgbọ́n ní wọ́n fi sìkẹ́ ní wọ́n fi èdè ẹ̀bùsọ̀ bí mu ntí no wọ́n yẹ wọ́n nkonkron yẹ a wọ́n bẹ tìrẹ̀ sàn wọ́n na kàtọ́ wọ́ yẹ kó evangelism ní kòkè nyàmí asẹ́mu pàápàá yẹ kẹ́ wíyẹ no onyankopɔn na ma ne wọ́n nkonkron dé adé bọ́ so ne vẹ́sẹ̀ onipa ẹ̀kra no wọ́n jẹ́ tùmù nù àtẹ̀sà wọ́n nípa wọ́n yẹ wọ́n onyankopɔn tùmù bẹ́ẹ̀ na ọ̀dẹ́ ama wọ́ ẹ̀rọ ti ní mẹ́ka ni sẹ́ ẹ̀fà bẹ́ẹ̀ mẹ́ bíi ẹ̀ náà sọ bẹ́ẹ̀ bíi ẹ̀ sọ wọ́n perfect obebi ni won ye perfect ye be wori fi aduasa suba no ye hu wie da na se ba ko so ne se wo do obi pa se ne sofman wo kan ne ya wo beyi wo twere you trust ni atrogu wan kasa wo mo na busu amane wo de asie na to so na na wo mo kokko yi na ma wo ko nya bo bebi ntire gache ase wo ya sofman me kai se sapa na tie wo ba na fa na wo kapa na you live to pay IBJ wo hobi you live to pay for fisa what baba na born so what send a bra bo yes of mani ankene ko ku no eriti na kan say wo be ma wo ko wari be ma na be ma ko wo ba no ba demanded so mani demand no de bia me show wo ko techi man me ti ko tena me show edwa wo bedie enema wo de kro obi na be che wade kura wo nte so wo mie so me de ko wo ni ho wo kunu che se mo ye kan say crochet mo knit together aye
yɛ baako ke ehu yɛ nka wɔde ɛsɛ ɛteɛ sɛ ne ɛteɛ biara no ɛne nipa no ɛnyɛ baako na adwendwe ne biribiara no ɛnkɔ so nyɛ baako wɔde daabi wɔbɛn na wɔn so wɔbɛn wɔn dɛm kura tutututu wɔn lazy wɔn pra sɛbio na sinima kɔpɔ asene sɛbi ne bi du so nwi kura ɔn kyɛ sɛ wɔn nyi ɛna ɔsi wɛ ɛne na ɔpɛ na wɔfekyefekyere ɛne wɔn ade na ɛmɛ kakyɛ ɔde sɛ laziness no edi enim gu ɔsɛ bɛ brɛ ɔbɛ ayɛ kɔdifo bɛ na wɔn bi wɔsi wɔn tete na akɔyɛ fa wɔbɛ yɛ sɛbi bɛma yɛ wɔyɛ nunkunfo wɔyɛ bɔdɔ nini because nunkun ne ba ne na dwe ne na yɛ de na asɛn wɔku kɔ ɔnua ɛne nnɛ yɛku ɛma bebrebe no ɛno nti na ɛmɛka ne sɛ ɛwura krakye wɔkɔ awadeɛ na wɔn red flag na ɛmoamoa ɛkasɛ ma nyina ɔtɔn ne obi na kɔtena awadeɛ no ama wɔ twa so ne pɛ ɔbaa bi tena ɛmmiripɛ mu no Onyankopɔn de bɛma na ɔba papa ɛbɛbrɛ ɔsɔfo ameda yɛda ase abere biara mmaa yɛdi force saa nneɛma yɛkɔva bɛrima ɔnso yɛkɔtwitwa ne uterus no wanka wo ɛna ɔno de sie ɛboa bɛrima no ɔnso duru baabi a ɛsɛ bɛrima no gyina n'akyi no wayi n'ama na wo saa ɔbaa na wodi bɛrima no akyi ɛno nti ɛyɛ wo sɛ wodeɛ wanya no maame yɛsi sɛdeɛ bodua anka na ntwie to no ɛnka kɔnfɔ nsɛm ɛma we are own enemies no a yɛka no onyanko baa a sacrifice na brabo say bɛrima nkae wo de obɛkae wo de ɛbɛba wo de ɔde ayi adeɛ bɛ wɔ yam ɛna pie wachi 0551931930 0551931930 0248931930 ampacho 0548931930 0551931931 na yemfa simanu pe emfa a course. Hello. Good afternoon. Hello. Hello. Good afternoon. That's why I ain't you. Line him get claim patch or somebody go here. One. Hello. 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 Pacho ain't you? Good afternoon. Afternoon. Yo, I don't for ain't you. Hello. Hello. Yes, afternoon. Hello. Hello. Hello, Mpacho, ain't you? Good afternoon. Afternoon. Pacho 054 Yamufa production numbers into Sumaina. Hello. 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 0541126626. What am I doing? Yet you. That's it. Hello. 05411266260242056978. Hello. 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 Mahini. And I was fan, most for I had this pan
And that's I mean, I'm a food from the mama. And that's you. Hello. Hello, Mpacho Ntio. Good afternoon. Afternoon. So, program na mo kama pa. Damo kan krabia wom. Good afternoon, ma. Hello. Hello. Hello, my lady. Yeah, Ntio. Good afternoon. Afternoon. Adam. The first time my friend, your family, the Catesi Accra. Yo. Move to a foot with the Mokan, the Debian Team. A course papa. I have been. That's the same of my future. Fadi Chato. Hello. 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 Pacho Ntio. Good afternoon. Afternoon. Mama, me kase Kofodia. Kofodia Ntio. Good afternoon. Afternoon. Case number 1. Efiam Ponsa. Complainants. Ayin ofi ba Ekronoma Francho. Respondents. Ekuya. Kumasi. Eno no so. Court. Oba him ete say. Your Bible kuro be focus ya shanap kasa prekoni bodu amane so de na ape. Pacho. Okoyan so de. And you would mean fancy the doors. Why do was some about Cranus din ye fancy? Eh, Modia the Anam when you capede. Bodin the crona while Pessobon. What's me cry my Bible? Sasama me became no great do me nitro. Unyame boame. Edia sama dia. 2204 2024 ena Michelle Bemebi The BI ko she obi. Mrs. 204 2024 last year yeah. Lebi 204 204 204 205 2004 now who of you saying we got 37 na 204 now what can who VD 204 but 21 years ago and I wouldn't be okay Batchine ayo and you see son temper restaurant wanya kase enti nam Mrs. Tawo na mam ko share Krobeso konkoma efro konkoma as a kra ba mo to ni konkoma I was anti region ha Batchine kono side baby and I'm no boy no way no we na misa and I'm amazing mi nkosua adwuma o sister wo a ma me se kohwe no ni nyina no wa kofi mu amobi no makota they say they have betra ha wakata wani nipa na wo kana sem se frɛ no ka so onimu wa yenye den e ba cho bibi ntina makasini Matia so ntisa de we awa ye no obi na wo bobo no kwa adum ti se frɛ nipa na o se nipa na waye ni se na anu ti mo frɛ no minimu no nti se ma hu nani ma asɛm no men kasa ntimi no men ko ba bi won ko twene mra no because I didn't know you na too much wo ba ba obi kwa adu wo wa ma yakata wanim ti me frɛ nipa na o ka che me say madam nipa na oto na wo kasa minim nipa koro enti men kasa obende wako wa uni obi a wo no hwe wo ba eno so kata wo kata wanim na ne say be ba che enye enu per se na die say kasa wo de tie bon komo ne bra ni me dru per se ena even say me ma me ko hwe mi tita na me ko hu bo na me ne wo ye nti me wo ye namba no wonya be 2 years na ma se ba beje na ko ko sua adwuma o so de oni akwa ne kotena ma se ba mpacha na sata mo de ne ma na oba na o say
Be ma se be 3 years. Okay. Na me start. Better me start change kuma se na me sua adwuma. Ti me dey meeting be me ofam se me sua ntinya afi na ba be ware. Nti ya ware dey me ni ntam tee. Se no no wo ba foforo na dey onenete. Ni ge mi ni mo osuso ni me. Me hunu once me kofa amba no UGs na mame. E di hunanka. Is that brand was it? Oh 20 years. Ayo. Won sha akra no me ana me hwe me ba me complain ni me nyehwe. Abribi aga ni be free ni. Gani be nyo opportunity be free be no didi matem. Abribi aga ni be nyo opportunity be free be no didi matem. Me nye ni hwe mama. Na da akra ne te. Wo maame ne ho. What be ma na maame hostel. Onya be 6 years 7 years na wo boy no ne maame wo maame kokon ye. E na kofa ne bre. Oyi ya ne neti. Kofa ne bre oyi ya ne neti. E na wo hwe ne ye ne mekuma ba ko friend say omo hwe say we ye nti wa fa wade na me free adwuma na me de me kofa na kuma me maame ene tentu onya be 12 10 years na me an kofa na me de ne betana me nche wo kuma sa ata ma ko me ho a ma bie me shop am wo ye wadwuma na kofa na ba me nche me mfre wo mfre bi okra 5 years na me nte won kanda be man wa wo bi aka akra no me ye hwe wa wo bi aka no wo bi 2 at 3 wo so wo bi aka ho ba che de enti be life e prima sembe wo de pa hey enti be life sem be wo enti last year no mbane ba be ko school no JSS 1,000 SS 1,000 na de be ma no nya adwuma eni obisa me no asa se on hwe ni tu obisa ko se woni bi tu so yi wani me yi me na de ade abo ye ma wo show ba mo enti obeko invest ye ena wo ye sen afia we dem o friend kwala me fa na o ma girl ni nua bra bi friend me na so ma me enye hwe akra de den ya ba no so me nkate ne ba no ba ubisa na akuanti won hwe no tren ma fa ma de ame de me hwe ma de me ni problem abribi aga be free be no didi matem enu na menti ase no won kam so menti ase so ai de me nye ne hwe and office be ma no penana I don't know minimum mama enti be last year na yeso efenye hwe obeko school me buo bi na so what the bar me sika the bar ye bonus because 120 me na makochia ma ade wo ma me wensi makochia okọ this also be chia bia what the bar meje wan fa ma ye wa wasem me do wani me de e twen o da ache da ajo ye sika na o ma obi dia ko no chia o kana so me kan sa na so nye hwe bia mo adi ko mu ni nko ya ka ye bo ma na so yo mate ene kwa sande se ye ko me ba na okọ ho you has ye ko 1000 ka lo fe kran so ene kwa sande ma me ba na me so ma no won phone na me sika kra me zoom na me de wa akra no phone na me de ko ye into our school my woman was in be 200 bu at mama that send me 200 so nya hwe fato me fedidi into Monday no e na ba no say o mo ya na network sem ne ha mama ma friend that san wo mfa fa say network ne nyinti me friend no so be fa no o ka so be send him ska won send him ti cry me ya na me so you mate me friend ka den say ma ko so wo fra na ye na je say me friend na boy na forget ne fa ye mama bi tie atendidie ene wabo mdua dua ni tina wa hase wabo dua sese ba chan se die ni ya se me frɛ boy ni bie ma ene nso be mi asanse nan me ya sase na ebufu ntina ewo o de ye voice recording wo me phone so me delete ene ye me ya na akọ be ma wo ne wo ba de se e den a wo nya ne frɛ mo me frɛ no ba ja ba trase na mo me frɛ abobonua no emusa no we de se tietia ye ne ba ko ye zwankwa ayo abai ba se fe trans na ja ban trans na mo frɛ no ayi akua abobonua ko ba so no wo papa rana ye mi so because oba oni be ma wo de e den a obe frɛ ne ene na diri ba wo komo na me ko frɛ no abebo me dua de a sane santime mu sukra ya braduabo eti no abekirem tete we dia ha okra ba enko yanim yo so fa me nyankopon ya mo asem ni so fa me nyankopon shawo ene ewe ye de ncha e free Dr. Baah e di ama ya hwefo ye tiefo nyina emre na se edrubie mu ye Baah Herbal Hospital e ho asem ana ye beka dane den na ya na ye koso abodawro akire omo ayade ehhehye omo ho omo huna mane ewo yare mu no na ye pese omo de omo ani akire Dr. Baah aso ye wo sade e be ya yade ahodo nipa da sani bebre no saa yade no ebe free enipa no so
enti ne awie obeje Dr. Baah number ye didi dwuma no na afi wode wani a kire Dr. Baah aso ye ho na afi ya hwew ama yade afiri ni paduanum ama wonso wanyamfo ahudie ena nope ena awie ye number no ye 0244 988 004 0244 988 004 and it was 0244 08 3482 0244 08 3482 eno eye number Dr. Baah edidi dwuma ewe aso ye ho wadawoma ene ewiya me ni udi nkomo hwe Dr. Baah ye wukumase atonsu agogo aban hospital no nachi ana Dr. Baah ye wo ana fe enkranso ye wo Spintex road 18 junction ewonso ubinyu ho ene ewe ye din komo ani ye din komo afa enkwara a omuntimi sebe yawo omo nanso abepem sabre nante ho akwa atwe ana ho aye na ama enkwara bebre amende omuntimi enante kramfo mo na entia ho a adane efom tena na omote adane omame achi ana omhye eno na Dr. Baah se memeka ho asem nche osese akwara edurumre bi ana mfie mienu miensa bi na akwara na entimi sore se wonante a kan hu so betu ana mo na de wani ebe kire Dr. Baah yan yaso yewo na afi waba amienhu ade cropoti a sebe ama akwara no aka fomo se aka ne kasa se aka nipadua bia no wo de ba Dr. Baah yan yaso yewo a yewo no ma bebre ye no ho a yebetimi ama akwara a wontimi sore nante na atimi asore anante ama wonso wasomadwo enti na yedi nkomo ne yeka che wo sese wo ba bi na wote fom na wontimi nante sebe wanya mfie du mfie nsia mfie so kra na Dr. Baah enkechi dia opratiti ase sebe ewo yade mu no ena nyame de ahye ne nsa se omfa no onye ne yie enti wo ba wunua bi eti wa ya wo no bepem saabere a wontimi nante ye eno wo de ne ba Dr. Baah wa nyankopa da wo ma timachie bi anase wo hawo ne amani ana yade bi aka nipadua no ama akwara no ntimi sori nante no Dr. Baah se menka nche na awie se wo de ne ba wa obema akwara no atimi asori anante afi ye ku ye no ani ye ko enkwara na sebe omunante sebe no mutiri aye kakraka obi wa na no nyine twansuo ye from ensuo ba na nasefo Dr. Baah se nyankopon de adoma chede na ache wo na woyem na nkwara fa oyare ne ohaw bebrinti na amenne obi akwara bi wa wo de nisi wa na ne mu abu obi wa wo de nisi wa na ne kon da ho obi na na nu twansuo na akoye asem amanipadua no Dr. Baah se nsuo bo se nye nsuo bo wo srew se fabra yan yaso e onye nche wo se nyankopon bo nipa no wa mo obi aso obeye nsuo ba na enso yade kan na se wunya ho adura eno na ya na din ahodo no ye toto amanipadua no enti na ewie ya meni wudi nkom mesrew se oba na wudi nisi wa na ne mu abu ne koda no se be na no twa nsuo no wo de ne ba Dr. Baah yan yaso e yewa nyankopon da Roma ye behwe no ama akwara no nso ne ho ato no amono firi sa amane ni nyina mu amono nso atimi abobobra na atimi abeso nyankopon ani na abehwe abusua ama abusua so akomonim enti na wiaya ye di nkomoi ye number ye didi dwumani biem ye 0244 988 004 0244 988 004 and ye was 0244 08 3482 Mr. Frey na se wo ba bia wote sa wo ne ba Dr. Baah ye behwe no enda me ne wo kasa ye ka ne ye ka dompe ene kasa ho asem a kire nipa bebre hwe obi o ada ne dan nyina na aposo ne ya ma me nkire wade hwe ye won so bia nyankopon eye ka kasa ne ho ebo gregre no ba ejirija hon kakrakra se sha se re na ekoka gregre na ekoka kasa na afi na bo se wo be sori ene na wa aposo eye wo dwenti ni nyina na eye wo ya obi ni shoulder yi opagya empagya obi o an nsa ye de bo watchi o ya wo kan se asoba ana aso mensa ana me bibi me se wo se enne awie ya me ni wudi nkomai wa aposo sha se se ye o ya adwene hunu se ya de ana ba betra wa aposo se wo ntu ana mo na se wo mfa wani ankyere Dr. Baah awie ye no be hu se akoye kekraka na afi akoda ne asem edi abeto so eti Dr. Baah obi ana aposo eye ne dwente no ahaw ne amane abamu osori ana eye ne yapa no onfamra ye ho na fe yenre no ma sa no ma na eda edi woni padua no ma men na aposo ye ne ya no yentu sa no ma ni nyina emfiri ho na wonso ni padua no enya no fa hodie abre ni na ka che osese wo kasa na udompe mu bu a
eye ntwewani mfiri Dr. Baah onafo ani kire Dr. Baah yan ya so eye ho ye beyo edi kasa mu abuo kasa atete apansam no ne ahwe ne aye ne ye enra ya na me ne obi di nkomo chese de ne ba na ni nua ne na ya no yesi ye kwa kotwa ne na ni nyina obi na akire ne Dr. Baah se Dr. Baah betumi ahwe akora no ampa anopai ode na pie ho ewo nkran ya ye behwe no enan de se kasa ne semubu na wutimi sesa kasa ni nyina aboa no ede banka se ewa hot se Dr. Baah onu ne ni ba bia ye de kasa bi ahyema kasa ekosie ni ema kasa apratete no enkwatimi ye dai ebam enti na ewiya me ni wudi nkomo emisrawo wona kwanhia usire mu dompe na abuo wona mu dompe na abuo onsam dompe na abuo ba bia kasa eche bi emu abu bia no wo de ba Dr. Baah wa nyankopon adawoma ye beyo ama kasa emu abuo no atimi ato tentem so ama wonso watimi de sai nipadua no akoye adwuma ama so ho ato ene ye ka ne ye ka obi achi kase da bia ka cho se wachi kase no efiri eso kwa achi asa bu ro wa sa ba ebesi woto ase dane den na ye ka cho se spinal cord to one way na ya de baba bi kakra bi kura na ubehura mane enti na obi ata ama ya de enti akona achi kase nim ama obubu agufom a wontimi nsori nante enti Dr. Baah say wo ha ni amanie bi titire bia wunya nkwanhia bi na ka wachi no spinal cord no ene ne amo obubu agu fom amo aka fom a osa wudi wani beche yan ya so ye wo na fe ya hew amo wasori atimi agyina wo na so anante akodi dwumadie bi e wo so odie fi se ya ye bebre boro so e chen so enti wodi ne ye kakra bi a wode beba ye beboa wo ama wo so watimi asori anante enti obi a bi a wate awe fom ama ne waka fom aka ne sisi no aka ne spinal cord no ni nyina wode ba Dr. Baah a ye behwew ni aye ni yamawo na afi won so yade a abeduadua wachi kase ni mu nyina no afiri ho ama won so wanya wo fa ahudie ena wiame ni wudi nkoma na me ka sichiri yade ho asem de chewo diabetes no ewura nkrofo bebremu hyenzo zo obi o wasichiri yade bia na akire awieye no obetimi anya nkase mu yade enti abre nyina ye mpese yade ba ko beko twetwe yade bebre ayede abrewo enti Dr. Baah so wode bibiduro ba a obi ani sugar pa yesi sugar we dia wuri kosoro aburo dia wasa nkejina ne so atra ko animu a edini pa no kora beko ewo mu ana edi stroke bi brena o de ba Dr. Baah wa ye ba mu abibiduro ye ba mu ahaban ye betimi ama wo sugar no aba fom kama amana beda normal ama nipadua no etimi atoye fisas one way na wo sugar ne wuri kosoro bebra ye betimi kura twa ana betimi aka wani enti obi o diabetes asiche yade no eno so onfamra Dr. Baah yen yaso e ho na yehwe no afi obi a watu nsanom anenu bonenom a wonom nsapa wanom nsa menne woye no hwie nye yi mesrew Dr. Baah say enne anidaso aba obi a na brabo ensanom ama na brabo asai enubone ama na brabo asai no yankopa da roma ubedru Dr. Baah yen yaso e wa ye behwew amenubone a wonom ensa wonom ni nyina no ye de nan pe ama saa no ma na wonom no fie bebre no afiri ni paduanum ama ho ato etisa wo ba bi tifie wadane konwensani oni abi tifie wadane nubone a fa ne bra Dr. Baah anabaji aduro ma no na fe saa no ma ni nyina no onfiri mu na ne ho nto no afa stroke fontie ni yi se obi a wo stroke no o de ba Dr. Baah a de ye ne se ye bebo de ahaba keke ni padua no ama na bi emu agogo ensa bi eda ni padua no ho no ni nyina atimi aba ama won so stroke no afiri so enti awia de ye ka chew no se wunua bi oba bi edambo adwenmu hawo ena etete na eno so eye Dr. Baah aso ye ho ena wo se ode ba afa obi ho ada ne dan nyina wo de ne nasiwa na ne nana ye titiriti ne nsa ne ne nyina ye titiriti ni nyina fabra Dr. Baah obi ne na ye dufudufu ni nyina no fabra Dr. Baah ni ye ho na ni nyina efiri ni paduam ne nko ye ka Dr. Baah e ya yare sabia mesrew etu betime de yade bia ya modin e de aba ho am yesu ya hwe e de mfidie na rem ayi yare kro ama yade no atimi afiri wo so akontem ene awiei enti yade number ne ba ma wa wuti a wo hwe ye se e ye 0244 988 004 0244 988 004 and it was 0244 083482 Dr. Baah Kumase Atonsu Ago Aba Hospital Nachi ana nkanso ye was Painters 80 Junction ewe ye din komo ya de nko dia ba bia wo so ode ba no eye ba
Habaka sa. No kwasem. Dr. Bano no. Ukase mu yo ka ho fa kwai. Na yentu asem fa ema. Mama bet yanya no. Hello. Edi be no nim se de frɛ sister. Cause hello. Yeah, good afternoon. Hello. Good afternoon. Ready ehuna mani. Oh, Debbie. Hello. Hello, good afternoon. Sister Kuyama Yeah, na. Oba pa na what to say? Na me ado. Yo me so me ye friend wo hini ni. So for mama wo hini ni me ye adwuma Sompa TV so. So for mama. Wo hini ni me ye adwuma Sompa. Me da se pa Kuya se waje me fresh. So baba wa bi aba me ha. O se friend me afia. O so oni nku o baba ayo. Kola ne kura university. Na o so o frɛ be ma ne na ka kola no asem wa bani dua se wo frɛ bie mu a. Wa bodua. Hello. Hello, me. Hello. Me too. Ah, me se ma me ni se wa boni dua. Se ba oba oni be ma oba de. Se ye den a da bi wo be frɛ no. To si bia na wa bɔ no no tiase. Ye nso ye bo anipa. Wo na wo de ba ya e be bisa. Na mi busa sa de wa ye so bi ana. Se wo frɛ be ma na wa boni dua sa no. Mama, Why day? me do no. One le di cabo udia. What is that? Me si one le di kan ye day. Me bana. Ye uradi Nyankopon ya badwuma o. Hey. Mo me hwe maye why? Me de ma bre kora. Na wo badwuma na wato balance agu niam mu. Because entietemu no so wi a agere wo ho adura nsa na. Wo ho wakofie. Head no bibi ni toma plus o se ayamkuro obo ano wo yam aduane toma wuwu eno ane bedu kagina mu 0541337810 Sisters Natural Spices o se didi peche we aye kase ya package bi kande idi ya de wo de na ba wai Sister Natural Spices o pa ponche o pe fish o produce o pe nantwie o pa akoko ye konkwati eye ginger and spaghetti and noodles Easter Emeduane ye de wo edum pampa so na najima be 0243-535-025 yensan resi benya na hello Mama. aha obakuya Sister. me da se pa mami se wo frɛ wuku no ne na kakra no wasem wa boni dua se wo frɛ be mani bie mu a na nasem no ya me da dodomenti ase se wo bi obi hwi no obi boni dua emi se me frɛ o se piesie die ne siye no wa kyerɛkyerɛ ma kyerɛ Mama be ka cho. Be ma no na akwala no wanyi. Ono afle me opeska. Ngada no frɛ no mente yini e na mo frɛ ono fla no onu di atam. Ana mo kan se na se dia akwala na nyina akwala no ono ngada timi fla ne papa eji ne sika enti sa de fi ne ko mo nko so no be fra me na pick obedi atam de ene mo on frɛ me biem ekuya mama telephone ne cry no ne brofo ka se friend self phone enti ye wuku ena ye ne phone a edi emra ena wo se obi frɛ be ma wo na wa fa wo se receptionist ana telephonies se obi frɛ be ma wutumi peke se akwara na nyi ono atumi frɛ ne papa nti no sebe oba one na wudi ka wo frɛ na peke o de na wo kan eni pa no phone nya ne dia eya akwala de nti wo fa ono nso no na me ba na wi so sa afo ba ana mo so de sa me na fi ono de phone no to na sa akwala no so wi so na sa wo be fa na be ka de wo pe dia Johnny, I tell you, so the answer is to me a catch. Why me ekuya ni me pa why the use back on who could ni the use phone back on mi kunu oni akola be ni ba no me dear wo ba
etu ku kwa no agya fon na to ho akola no ezi akola ni ko school no agya to dem etu ma kwa na ne dia etu ogya ho no ma na asa papa ma fa etu papa ni so no so gya ma akola sister ni frɛ na di asɛm na kan ya didu abɔ no baaye onu ka che che da ma ne frɛ onu se me na didi na tem ana kan sa wo yire na wa fon na wa nya na ka sa kana na mte sa dia na ma on pe drum num ana ma ne frɛ akola no me pa ana ma ne frɛ ne bande sa eyi ma ne sa so te ma nya sa kana ma na ta me ma tantanta de mo on pe drum ana ma ne sin die ma no ka sa etu desa wo frɛ nsuo bi abɔ ni dua David ma na de na kan se ye kro ma fuom ana mbe ye na ye bibia me pacho mami musa na sama o madam ade na akoka chen se wa nyanga nyanga oboa me nka sa me ka je ne so ma sha na bible ne kita no so mo ya de mo de bible kita bible ne kita da ma ne friend ne de speaker so friends wo 4 and one me kai oboa so different too no sister me friend bi ma enso ni nkume ekuya na obo me pacho me friend mami ekuya ye de ye hunu nsuo masem ti dia ko ka ko pie na nso man kwa ayo o hwehwem na mo wo mo wo hwehwem na se wo modua asem bi ani wo wo bodua de a enti we de ni adane tietie enti no ano o ya hwehwem na mo be hunu aha eti meti ko ka ko pie me no kwa na kola no wanyi ni na me ka kira be ma na se wanyi ni die no die wo ni sa kwan o tie me de tete me e di nkomo ma ye fa ni sa kola no wanyi se so ya wo da ho a na kola no ya enye ni maami na eso ofre papa no bona mane sa kola no wanyi na so ya le a enye ni maami na eso ofre papa no bona mane wanyi ti wo ofre na ma ni tie de ta me ka san se o mi me ka kira kola na me papa ni se ko on san dia kola ni ska anu o se wo fra kola no wa e do ni na din ko mu cha kola no red na ono kan se wo yire na okofo na no odi atem na phone so be speak out oh nti da kola ne ka be ngan sa se wo hu sa me ka sa kola ne num ka sa enye da wo se le buan ti wo no fra ma me na ka sa die se na kola ne ye e wona na red na no no so e ka sa ansem oh ana mama me na wo ye na anya na sa me ni di wa te mo ba ma ne sandi akola ni scan e mo na o akola ni wi su sa we ba wo ma me se to ga te bia me ka so di akola ne ka no mu ada na di sa wo su ujira sa so kan sa me ma na na ye se wo ye na wa se kan ma ba ni ni na phone na mi jira ro ka dia no wa ma nti e ku ya ni na betwa ye ku su man kwa ye wona so no ka se wa ye kana man wa fo ye ka wa se ma na se wo mu di nan a se ho nyire be pie ho na ba so no ka kire wo se wo wafo ai se kana man en wa betena ha di nan ya ye konsuman kwa ho ai be pie se wo so bo ni dua en na wo so mo ni dua e konsuman kwa ho a e be me de fo na ba enti mo ni da ma ni me pa to akua gina so ababa wa ni so mi se wase e na me pa cho ayi ebi boy ni friend say ezonua ketewa wu na me ko jana msuo me ko ani mai ya ko jana yiye sese bra no da so so na bra no ne chepo o ka cha me oba ma woni na jade eti na ko jana yiye boy na wu no se bonya msuo aye ndie me ani mai ya hia timitim ye den enko bi enu alo me nka me nko dada ani mai ya bi anhia na ntwa nto se ani mai ya hia me nko ban se me ka bibi chen se ani mai ya hia se me ya ka cha ni place enye o me enti efina no a wo se wo ba moja benwinu me fe se wo si krom ho no ma wo si bojawe ho a moja benwinu akua no ena me ya akua na wo je free wo me kwa ben se dia se that house dan any despot abro sign any dan skin account me ne ho nyama kom no se me mpere ne ba na me wo me dia ne ti o a wo hwe me 120 be ma ka nya ne bo ba wo chi ai e me na akwa no wo school kwa na sense ne wo kwabna say ne wom ni nyina etinya wufo wufiti na di matam wo kasa go to bieso di matam mi ma de akua wo je fu mama asema anyira entwa tina me de aba no mate e ma mo yare da ho ko enkom ne na ka e ba no sem minim system na ya ba no nti asema anyira wo de betwa na ba pa ye ne entwa ye ko no wo mo ya chire di akua o di matam too much o se mi wo se wo ba no so ni tete ye wo ba no so ka chire ni se wo se wo ba no ka chance wo ne papa se wo yire na wo nu kasa na o kasa na odidi atem no akwa na ka kire me se mama wo frɛ na me se me frɛ me odi matam enti me frɛ no kwabra na ya na frɛ me frɛ no enti wo frɛ akwa se bia network nya o mama frɛ ka kire se bia me frɛ ni nya no wo ko frɛ se atem dia akwa bedi wo no akwa frɛ bia wo kan ye ma ma ne gina so oba akwa ye wo kan ka ma wo se e be yie du ka kire ni so si bojawe ho anu so moja be kro
Mami, all who tell now, Bema na usu ni meja, ne die be nta kan so kwa koja na yie. Me mami, me ne da ma twentwa ni bia ya twentwa na eja. Me ni waja bi bia no na ese me no eya ibi. E se kontra be ni tell so kwa koja na yie. Sa. Yo, enti akuya se di aya no. Wo se wo wai. Mami bebe me one day some bako so man kwa. Wo da mo na sama boni duana. Mo se wo ko bi o. Mo mo nso a. Wo be sama wo akuya, anu de se kwa wa ni tua e ba be sama. Because when I see what money do, I know so about the me tenga dia me meku. Oh ma, me le mo dia me jini mu nte dia say. E ti adan ya ma nu be hu ba bi o. E ba se ma wo dey do on ma so mo kwa ma ba me so ba bi am o. Be do o se me wan kire. O se o ye ready o mo frɛ na. O ba kire ba bi o. Ye why ready so akwa wori akọ. Wo so na be hye drama me ewura. Fa kwa asem fi akọ. O ya ga am. To ba kuya. I'm not a bad fee, ain't it? It was. Crown watching, trying. Young Fred Beman so. Dear Musan said, the echoes you are not swatting once more. Me pacho 3P. A 3P called GB. Piwak and the diabetes drama, so pacho, a dro tata share, a garlic crojan, and a why can say more so na tayo tititi for ekutai twa ehwe pai iti bomodiana channel so 0248282224 me pa cho boy ba medical research adwa do menu fifret so e hon ye wo yonto no nhwe ye me pa cho moja na broso a ko obere preke se pa ba e bu nkwam bu so siem form a moja ye adwuma kama 0249761508 meko Canada express group meko New Zealand express group meko Germany express group ye twa ticket ye no fie ni nchirem 0249000448 Tabita Clinic ya sabia so ye dia brofudro ne bibidro and the desire dia ya dia no po ebe ko sisi na free ho ye wa hojo da ban ye o ke da ehon ye wo ye laboratory services ya die piada ya die ko die wo biada obetu ase 0260196219 we ya watch me center opemani memu wa ho ode am betimi aye adwuma obema ba bia da ketua ne ye kama osi bonuses nsu bebre enu nti 0542725858 0542725858 Dawood Herbal Clinic. Doctor wo ya de se. Ya dia wontumi sa. Eyejimi. Wata. Adwaman. Ene krono. Ene wonsa. Ya kanyina. Otu ase. Wonu 360. Na de wontumi ntini kifi. Ya wojo so krapa. 0241244012. Midima fu se wani amawo a. Dr. Time da so. Fedro ketwa cho tekre. Obetwa brato ya de. Ya de ni nyina. Ebedwane. Enwane. Pepacho wo bu akwa gogo. Ohwa. Kwenkran pokuya se mayira. Foni chire. Fe Dr. 0244774282 Kanjen Akalan. Eyin kroje. Ko jibi. Ade bi edi nsuo ye bia. Eye kanjen. Pepacho tu emtim. Eye kanjen. Obo rewa. Akalan. Enu a. Ko jibi. Ye obrema UGC abawu to kwanta Tafuni Road. Sada na akoso amenso a so mama wo bibiri. Obema bia to 0241449191 Top Eye Care Clinic. Koko hewani mu ani mfia. Obehwe. Ade we kira unhu. Ebosi so. Obeyefu. Nyema tua bom. Ye community screening. Ye corporate screening. Ni nyina. Sane o glasses ahudu ahwe ni wani. Obeto de efe ya nante. 0552292274. Educhumwa. Mami wo ya de se. Tete aduro pa. Oba ya che. Duchumwa bites. Koko jibi. Ayamutim. Ebe free ho. Ni nyina. Enidani. Ebe ko. Ayemu hawo. Fo ni chire mu. Duchumwa malamis. Ebe mo. Malaria ne typhoid ni. Uhututu. Black abna ma he. Me ho ya pamira. Ewe dia frɛ wa nya bɔne ya frɛ me wo hinini. Me ya adwuma Sompa TV so. Na wo ba ma me sɛ wa ne ma me na afia. Ɛna di asɛm bi abɛda yɛ sɛ me sɛ wo frɛ wo na nka wo ne ka ma me sɛ wa ho asɛm bi. Na wo wife fa wo yire aboni dua. Na agya wo na wo yɛ bɛɛ ma sɛ kekafo keka de madam pint wada woroma. Asɛm wate ho bibi. Okay. Me anta said you are the theory. Na you are going to go be on for the one because men no gan owu ade. So what you say? Na di ka ka chere say na fiaro. E wa ba me na wo. What you say? Ana
akwara so me ya na je obia oro mi ko wa di ba na se me ba di e se me hwe no sa na so fra me bu na se wo ka bibia kire me a na me no so tu ko bo bibia yo abena e ti ni wa da wo bo bibia ko ba so ro ndaka na se no na se ba wo di as no di ka ya ma me bo ni bla mi na ma ni so me je be ka bibia won tin ni me je na se me ka no na se ko bo bibia me ni wa se ka wi aka kwabi nyame nhyira wo paa mema nyina na te sɛ wo a wo ka no kure na kyerɛ sɛ wo yere kua no sabi ɛso wo mu ade na ma me wa ya de bi pa no me na wo so ja se e na me na wo e be ba na se me no ana so me no na awo so ja se na wo no wa wo mi kwa ga no wo kuma so me su mi wo ba bia me wo no kwa me na no na sha ga la kwa no me ni bo na ni bia kwa bro mo zo be like 5 years say ni sa mi wúlò na ma kọ́ ọ́ kẹ́kẹ́ sẹ́ mi pa pẹ̀rọ na mi sá kọ́kọ́ wà nù. wá di àṣẹ lẹ́yìn wà fúlẹ́ mi náà bí ọ kakura ni wà tó ọtún àdé ní àmà mi kọ́ mi ní wà àmà mi mà náà ó gbé nkọ́lé ní kọ́ kú fún ọtún kojú àti ẹnkọ́ bó nìdíà. ó tún wà bó nìdíà ọdí nsuo màkó nan ẹnna ẹdí abó nìdíà tí ẹja abáwá ndí abẹ́dá yìí tí ẹja ẹdí kọ́nà ní sọmankọ́ ahìn wọn na yà bẹ̀ fẹ́rẹ́ nínú abẹ́dá ní àmà yìí níta ewu náà ayẹ bẹ́ẹ̀ mẹ́ntì màmú àmàníyẹ sá ẹ̀yẹ fẹ́ ní sẹ́ mi bú àmàníyẹ. nfàjọ́ ma ti. mi da si. eti de bɛ si bi a bɛ fere. wáṣẹ adapa adadi mu ya deɛ ɛna kɔ hɔ domi ya eti yɛ neɛ maame wadi bi mu no wɔ ha dada eti nso kaa so ɛkana ma adeɛ wura. wɔayi twa adi ntina nso kɔ kasa nkwasi asɛm no wɔayi twa sɛsɛ wɔayi twa sɛsɛ ɛnyɛmɛ ni bi wɔ hɔ a wɔayi twa sɛsɛ. mama sɛ wɔbɛkasa dɛ bia bɛkasa sɛ didi atam saa. ɛne ɛsɛ wɔn nso abɔ obia wɔayi twa adi asɛ nea nso kɔ ade kora wɔayi twa no akɔkyi. sɛ maame yɛ do twem hɔ a 0599415191 na dwen yɛ ne sɛ bra ne pɛ sister yi bi ɛne sɛ wɔte ɔno kɔ ohun sister yɛ nim 5 years kora twam ɛburu 10 years. 15 mi kɔ bɛ mu na kyɛ 15. wo ba ho nkɔmɔ na wo ni ni di. me kɔ ame nfrɛ ni mpɔn kɔ na pa ma kyɛ waa na wɔfrɛ mi ame fa yi wɔfrɛ na me nfa. Gentleman Dental Clinic akwala ya wo na wo university nti ne papa ne maame betimi ayi na ni so ne papa ni ne ho nkɔmɔ ne baba ayo me pa to betu se wo besi wo se na hyehyɛ nkawa me no mbe ya ne kama esi gold no ayi silver so de amount me pa cho ye wo abrepo junction to gas station 0559139582 Faith Homeopathic Clinic enu nketwa oya de nso sese Prophetess Elizabeth Faith so de dro be short tu yade bia da tuna am wade ho kra ye wa hene makokobe team ho a me pa cho sadani ubogo sonso frɛ 0244583859 Leicester Ghana amoase me pa cho yankase pa yakase yes ye wo extra long ko heavy flow kono hwo minti ko gibi e de panty liners and so ko dani ko school e yishim kama e de amamu enu ti frɛ won mo 0501390337 na wo mom so emwa na madam eti said ye tie no na na brampa ye no enu be konso enane so makwan ho ni akoma ne nsama krata na fi baba be chirim nso obi a ne obi awo na wo de wo sim oni kwan so wo frɛ na kola ne de na ne wo buru nua de be ma ikran so de asemi amamami wo so nua de nti me se champo tonto hutu so mami me da ase na me pese me busa sister na se ono kura wo ye hwan sa sister na ya wo ware abranti ni munyamfo ya wonim nyansa na wono wo ye hwan what you say abranti kura na sem na from wa bre oba ni muade so so pa se enfie ben se aduonu nie akora aketuwa ko hia enkwanhia se ni suku kura po na ebo na kakra ene one abranti ya wo enfie dudu ene wo abranti ene mu da na bo wono so wo sinkete ene wo ba ene wo hwebe ene bebe hu se na sadia ne se so no so bo hwebie ene wo be pa wo be ya cha ene wo be ama no kwan se ene wo so wuti hwebi na wo no na ba be sha na se ga na nyine nti ono betimi ne afre ne papa nti what wo be kai and so for say any guy fa that is again we cry for crack be me we cry obi to poison
ekura ne ba so for me no me hwe acid edigu ni person wo ekrafo na ya mi de se ababa yi wonya abotre no hu se na se de ne se o ma ne ba no ejina ba bi na akwa no university ehwe no enya agro ne mo ne ya ne se wo ma ne ma dwa so ka ne mo ya wo chese ni hu ya chese put it off enti awo ko nyina be se wo wu bi aka wo so baba fefe se enka wo bi aka wo nka ye na so for me ebisa wo no wo so for me edu pepe so bi ne se mistake ni nyina ya no nyakopon ede cheye enti na obey wo sikete so opetani obepento kwa hunu na ako na so wagire ni so no enti na o kan na no anu so for me etwe titi so akwa ni wo ye kwa e kan de wo nyina dwe se e kan no obetie bi nyama akofo na befa kam eduro no so no ko be dedi ama so mo dani a wo me dani bibia na bibia aye bokore mom ababa no fentu no ofo no wo se wo kuru no sebi yo wa mo no bia bia ya no no a wo ba be hye so ese bia oni we kasa ma oni we kasa eno di oni sa tumi no enti awura me na bo aba so wa ya de pa ese ba se ya so mame e handle sa na mani bia boye ni a ka wo se ni ano enka eso twa enu ti so mame me no ya adwe so akwa nyine ebebem ama bibia yeboko abusanfo adofo a omudu o ma wo dan tim flotel na fe yenko enim we Josephine anomanye ana mensa brampa na wish no happy birthday and now we do now there so nyame shira de man yenko enim we Kevin amankwa ifru mame ma Veronica I will see Veronica fashions as a common po and now we do our day so shira and so edema pia ebusian for sisters sanitary pad e shemu du kwachibi man oda fe ni echima no mu dia no ebo asiesu omo kan mo kosku anu bi just awudo nyina ebi wo ho oba kosuku kwachibi man no e Dahlia product for ene dia ba o tu kwa 5 million pet it is gonna to spray ni biton obinya mfaso be 548000570 we St Andrews SHS papa private one cry dem fire mansko course bia mankasi mu bia se shama school num so fe se hwiasare chef for so ya de 0244696911 Colitac dental clinic ye kwa kohwe ye sen me pa cho be tu be fi ani chire ho wo di blessings be gu so de bo life bia ni na obeya ma yo pata se ka cha ma ni mu Ben Vegas 0545906888 Joycam Roofing Company Limited. Ye kwa ko boye dan so. Ensuo ne toto. Enframenfa. Kasa abo peti. Ye bo. Obema free estimate. Oba be yam. Oye woodworks. So ni chirem. Trusses. No me yam. Floor. Omo so. MSL. Emu ye nyunu. Halozen. No me ni nyina. Ye wo sokoba mpa ni police station dey nhwem 0540125816 Techima Ahensa Brigade. Krache wumie mi afon so kasa why. Sexy givers. And now you're on Sompa 93.1 live on Sompa television. You pass it through our Sompa Nkomo. So now you're doing Nkomo. Every Givers Herbal Center, contract for penny Dr. Solomon Kwabi. Adamo now doc see Mr. Samapomade Hon Seminole at the same. Nyempa rest assured say Yamon Common family within the next 10 minutes and a pomade passion con open. Nakopon benamian so now one site in Yakan fine yen no ahodo enum ayewo edwaso ne no wabede ho enkom ebede nkomo de afa Givers Herbal mixture drabwa na regulate immune system malaria typhoid and afa join the sebetu ase kwanhon koso de free aye woni pede anemu na afa nso wi no asanso de free honoma Givers P capsules and afa Givers co capsules. And so abebuana a mema one more the friend say erectile dysfunction a bit was here a question so a free and yet when he paid the animal na afe and so cocoa near my mind the when he paid the animal and so a bebuana to us see your bar we a bear ma think a sem ever former a idea a bit to me a pajamu na fe give us GC mixture and I give us GC capsules a draw and sweat to me abuana and then we are here any other related infections to us here question coso at the free winipedi and when show baby I would see and kebiano drugstore ne pharmaceutical shop be a herbal shops be at to require insiste say o pe give us in products ne be a mouth for be as a dijuma to say give us
and I say mponi givers de ne pa mesro menje givers ye no ne bi na fedi ma befa on 0543 222 470 0543 222 470 na watemi ene na bon komode bia meka se nioma mienu ena givers ye ba ye di anase ye ema ye danso enso efri afoforo ye se ye boa na wo sense of urgency akonkan anam se ya rebia ye capable se betimi agye won kwa de efri won seminti enkankan ya re ye no ne sa no yes ye mpese obetoto na se sanso na afi ye marketing no ne keke ye marketing enro na se recommend ma se kotobe no na ye chiro nioma hodo awo ya emmoa woni padua no na ya chiro ya re no kofa bai na won so atimi ahwe ohoso ye na ayade se give us P capsules and afi co capsules oye bema na o mema yo atimi abafoma wonum be na beboa na a generate moja de afi woni padua kwa ye fene sa wo arteries na e de aba veins a ewo reproductive organ no ho nti bema bia owo sa ha woni be no onya give us P capsules and afi co capsules a ayade se ye nom enso e de abom beboa na eni sa agimade no atimi adi enso e de amobema owo de fene sa low sperm count the final product of empemusham de I say to me generate eba edema nti we bema na ho nsuo na hoden enim low sperm count ayade sa onom no ebe improvise no na ma ahoden hwonko enso atimi abemu sanso na afi yekma this education se o fie na se umpie nkwa abonten o reproductive organ no ayade so betimi agya ni freely o da men shorts ane ebe exert unnecessary pressure ningina enso timi eka ho bi ama ene low semen no etimi enso timi nam so ede eba enti ye show we eye emapomodem panchacha ye de ema wonto be give us P capsules and afi co capsules ne beboa na sa haw ningina no eto ase akwanhwon koso ede afri aya woni pede no musanso na afi oyo ba we ye be ma watenka semekofom 365 days in a whole calendar year. Menka say enye mesro there be enye and I'm say enesa oh that sense of feel your soul na wunya atenka na mo atenka I was say we dey mpem agro na e wo form and I say unya bi kra I say very problematic memma sa how na emma we nipadua no so na abrebia ho kani eba won chan na wo avoid na mesro pe give us P capsules na fe co capsules so nom e dia bom na sa how na ti wa say nkoso e de afi woni pedem ye sesanso na afi nuane ahodo a contain roughages and say fiber e bete say anka ahomatia na ewom no mango ahomatia na ewom ni nyina na boa na stimulate oyam it is ne o constipation o brand sana mo pass out to a meshawon give us P capsules na afi co capsules no on top of sa roughages nuane na odi no e beboa na afi won so e beboa na metabolic waste e woni pedua ni mu no etimi enso amani nyina aba abonten am say wudidi a nipadua na fa full nutrients na nipadua no epe no de enye na wo say ba abonten as waste products na ntimi ema no atimi aboa na amano aba abonten kama nti ase wa after 2025 en person be compromise on safety per givers ye no ne bi na enom na sa ha oni na nto ase natural blood vessels no a stretch obeja nine bones na moja ewo mo mehyew give us P capsules and afi give us co capsules no sa ha oni na nto ase live on your TV set obo say ga numbers no egu ase obefrɛ on 0543 222 470 0543 222 470 na watimi ene yan abo enkomo na bibia ko find am oba bia to nro bia wo man Ghana mu ne titu pa na herbal shop so do no kwa insist so pe give us your product ni bi na won so wato sanso na fe give us about mixture dro ebo na boost immune system de bia meka say immune system no ene the final product I bought when you pay the man said the final defense minister a break it down when you pay the ending and also bet me break it down until you say yem pese be break it down on your rimpa obet me akwa kotobi na one so one nom na what they a d a year ujuma ebeboa na the friend say recognition and identification no atimi aye no kwanhwon ko so ya wi ahodo bi a ebeba ni pay the anim no ebeboa na ene atimi asa no kwanhwon ko so enso e de afi ho no mentime se onya rimpo a general webinar dro obetimi apegi first about mixture dro na one to one man and man na so obi on what loss of appetite untimi ne di onom give us about mixture dro na beboa na a boost the level of appetite na won so wetimi adidi sanso na fe owo yare afa ne se malaria wa bra female anopheles mosquito air count no the plasmodium parasite ma won egu unipadua ne mu no ebeboa ana se benam so ama wonya yare
your friend is a malaria yariano and so a bit so give us Herbal mixture drew a beboa na malaria yariano to a sea quantion cause the free winnie per day more joined us when you're typhoid untimi and so ended dim while brass salmonella typhoid more one spread over in Siomo and after Diana Yedi into your course advocate said Diani Biana said my dear be a beconi per day and she who said ate say Diania your solid food at boiling rate and I say cooking rate and I was sure so and after a insua and a brandy be an auto frabonten and a quality I was sure say if you so near pipe born water and I simple a burana wetua what the medication a bebuana at home at me and so I call a year when you pay the animal and for how be and so and for emerald syndicator one say when I refer a time for the area no obe say otia bofono feel nauseous sanso and after prolonged fever tisha says a pie was similar to that of a year malaria sanso and after malaria area no on a take a crab and our bread loss of appetite to intimidate wing and a bon kaya mon sano cray when I rare your friend is a time for the area even to myself baby or tone no be all quite insistent say ope give us Herbal mixture a drone be give us Herbal mixture a drone over friend on 0543 222 470 0543 222 470 give us GC mixture and if you give us GC capsules and so on na nemu ya wie nyina to answer question koso de afi woni pede anemu na yeso ko hospital wona say what test positive what the answer be give us GC mixture and if you give us GC capsules and say de bia meka say we are sick about World Health Organization say nemu ya wie no dodo na get the friend say asymptomatic intimesraw pebi na eto na fede jama be frɛ on 0543 222 470 0543 222 470 baby abeko bia ne sister so pe give us in product ne bi na wato na de adijuma bye na abram papa cho transnational ntem enku yo my lady me da CP na me share obi my lady on say ne enkomo na me yedi yetete ma na akasa kire meme ebi ni we o nti be me wetima ka kire se abeba no wa hunu suban bia eya emwa ene wo no se wo ne abaya tena awo miense nti wa hunu suban bia emwa my lady me nka bibi nkire me nua ba no abobemu ya ono ani wo na obewu se ordinary say ye fuo bi di no de bo bia my lady yenimafu kro ni nyina kwa kutwa na asoma kwa no ho enti yen ka bibi nkire ni se do twese kan wo se kan no wa wi obayi se ya kro bi wa kro bi to aso ababa wa ote ye bi kura no so nim da bi sene ho o mo wa mane se de wo ye no okodane mpo bo wa no okodane agu so nti ababa yi mane de obetimi aka che ye se obetimi aka che se si ye no enti on ne be ma bi antwempra nyan mfre ne fo so da to antwempra enyan mfa fo so da emfre ne da enima bi won manipa bi ya wuhunu nyansase mewom enti gasabe woni na wo no ababa na ne bi a won pe ha nti wono aye na adwe se obehwe ne ba enti wono aso atrase ya hunu se akola no hwe ne mani duru se den akwa ne se enti se papa na afre ne se de se bi onyama ne nka obate bibia ni ho ababa yi se won kronta amfre no na ne ba ne fre we mami se ma fre da ka so be send miska enti ma me fre ma da na mi usa no maledi ofre na wo no apeke ko no se edi enti na wo fre mi kunu na maledi asem we kra meginu wa menti ase we ya bayi sama na ase de ya eya die nko ana wo di mi wiase entiti ya bia ni ho emfama no na be ma na mabi no ho yawo unu so ba ni mu ade no watra wo miensa watra no ho ene na wo miensa maledi se ni poti so betima bo be ma edu akra kun mi anka sabre mi ni abana woni be ma iti aka mama be ma na jami ni anokra e de na mame enyema bi wa ensem hunu ene nsemfo eti gamu won fre be ma ni hiska fi no anamo ne nkasa ti sa kwa yi yare sesie ya wa no won fre na ngomo na mane wa no ko fre no na wo to no mototo ayampia se media fuo bi ne boru bia wo de awurade nya mame si ye ko ne ye fre ne so so ma maledi o se wo ma ye kiremu kire na nanom no madani agunu so eti so won pina bi no wa fa telephone kwa fre ne da wa fre ne telephone so da maledi ne nso ko no fre na kwa akuku no edi esuban bone no enkwa bi ni ntete wo mu fie obi na no no obobi obi na no no obobia maledi o se ana mekane ase se ebia na ya yebo no hwe sa bi a wo gbo ho bia no e sa nete sankwa so ya bia ya gbo nyanza be ne wom woni ni wo ba maledi enti onu anfe no sei na maledi akra no ma meti ase
enya 100 years na papa eti ase enya 100 years akola ni wo mu ba o kwan so friend telephone akola na benya 50 years into die yi mo friend papa so okoye se akoya kono di sika aba no de bre wo fie ana ma mi frɛ sɛ wo de 20 million papa ne teta ngi ngonye he mami si ye koni e frɛ no so ma me mo wadani bia na gunu so na afuo kro no obodi se eye afuo na afuo kro na kuno kwasi asame nsamfo be no nipa bi bon kwasi bia enhwese di asame site maladi bia ye ka wasam enya de papa sa wu enya de papa sa etu bo bia no ahwe ena wu deny o si nya nokre na ye koni nya nokre ne dane gu so a edan na do hu ebira bi ya tabia ye kana sami so mo twene wa mawu na nanu so mo hwe ma beba no ene ne ba ne nkowu etu onta ma because no ni djuma o mu so aye do mbetimi ebi na beba o tutu bo digu park so no enya dia ye beba ma beba wo yakwa kowu ye be ko ye kwa dane o na so man kwa no na se bibi tini wia no be nse wiase eye mienu untime transform mara nse onsem se me bi wa no abia na ma na di ba bia wo free ametete tie no se kro le bia bode eye o mu ayo aduane kura beba ni free so no ebia boy wo mabiane wo ye yi o mabo bia ti sa full sana o mu ye no krom ha enye se ya brase ye mobia santimem ba wo body a no wo wulu se wo boni nyansem na panifo anana na no fra wa ko kanya nsasem dia kire wo mu na to wo nsem no na nsamfo na odi ba ma wo ne ti eja ma wo nkola mi no nsem yensa wa ti asem wo kana fidie so wo su mu ade ade buo ba ko kura ni wani so na obi o mu ade ya smala di edua bompa na nu me de mi so na me ka meka so bibi ya o yire mu ne ade amale That's say the can betia ahwefo ene etifo nyina edutuwa Herbal a center so ye na ye de edru no edutuwa de ye tenase a ye dupa ye de abedwa ho na ye bo ho dawuru anase ye ka ho nsempa edukire yahwefo ne etifo nyina no watimi amobode apepe ebi ekira kwan na wonso watimi anum bi ama ahoto etimi aba de kan ba obi bia etirim edutuwa nsensem ye edutuwa bitters anase ne capsules no ebo abeboa ye emfie bebre a aba etwamu ni enti se ne ye ka edutuwa ho nsempa ede akyerewa na onso aya so na watie bi sanse aboa mema bi aboa ema bi pa emre bi a etwam se de medical aka no edutuwa ba ye enne na asem wotiti eduro pa eti ana bebre nim se edutuwa kwa se eni wobiem yetu ana mobile sompa he no mu se edutuwa yi se da so ewodwa so na wo hoda dada wo nana wure efie eti sa mre se wo hyeme na sisi yade bi aba betena wo so akye wo dwere ho a wonte ase watu adanso enko sani ya won tie ne sa ne tie a mekanfo edutuwa bitters anasa ne capsules no e de amao emu bia beto abanum bia no nyankopon ebenam yenu pa ye de abedwai so ama won so ho ato ebia na wo de no enye wo sisi na emmom ayasiya di anase enidane ma menka ne sa broni se menstrual problems menstrual pains menstrual disorder ni nyina ka ho boaboa no a ma no wose meni dane aba me bo mensa no sa obasa wo hwe me na enidane e wo so a me se wani die ni a obrase mu se pe edutuwa bitters ebi no nom anase capsules no wotie mi amedofo na wotie mi ye pa de ama me pa to sa pe capsules na waje wo pe bitters no so na waje yen ye drede ye ntimi mfansuo no enom capsules no ubo ebasa ebekwa akofo how pa na ede abrewo eti say ye ni dane na menstrual issues nko ade a wonu madutuwa bitters anasa ne capsules ebeboa wiye pa ama asumdwe aba ama edutuwa bitters edrei eyema wona koko ha won obi koko yade na severe abro so achenso wotimi kasa kakra bi obedwam especially sa wo ye sofa na wo ye dwumtuni bia ana wo obi a wo kasa wo nipem kakra bia o kasa 5 minutes kwa na ni esi obi so timi kwan ne minimum sa obi na matakra ehye na ne pesi mu anase ne botom 5 minutes bia e wo so wonu na sum anase wo yi free ba bia free no odi num sa me pacho wan hwe ye no so bekwa kofa ason sensem kra e de abro pedu twon bitters anase ne capsules na nonom na entimi emwo na sa o hawo na koko di abro ne nyina no enja be me biefo ye kese obabuefo ye kese wonim se koko anase pass no etima wo huru ye kese pa anti wo kase mo so no wo dwen ho a won ti ase
ase obi didi anopa okay su oni di nsusu ana oye saade no yesi wabu so me se wani die mu se educhwa bitters anasa ne capsules no ononom asa hawo ni nyina ebejai koko nsu timi dia yamutim ba pa constipation sab na meken enti wo so wi anopa na wuntimi nya wonan awia san numresa nan na nsa na wuntimi nya wonan ya educhwa bitters na ye dra ewodwa so a wunya bi na so ononom a ebema wo yem ada ho kama mre be ma die ni kwanse wo koja wonan ya wo chim bebre na nso kwa ensa enu nti janan na eba kakra bi na beba no mpo no na emoja di akire eba enu nti se won hwe ya enu nso so kwa bekwa akofo nsem bebre na etimi edi abrew educhwa bitters anasa ne capsules no na wononom asa oha we se nyina ebejai obi nso se medi nsuo gu me ho a na me ho kekame koko na kofa ahon ni bia begu me so to obi timi pusa nani san na nani ayese ko ade be che wose meti epai mesa na no so akofo oha bebre na edi abrew educhwa bitters anasa ne capsules no ye no nom asisi ade be dwane ye motim nyina dwane ahon ne eniema koko sunsu aso boni akoko de bre ye ni nyina no educhwa bitters na eyifiri ho ema asumdwe nso eba eni educhwa bitters nko na medofo ye de abedwa so ma me number na ede tv no so no obomode na se fa obetimi afre na bre ni abre bia wo hia moa anase wo hia enchechiremu fufuro bia number no 0599 415 191 0599 415 191 and afe 0544 174 461 0544 174 461 educhwa ye nipa no na meka ho asem edicho number na me de atodwa no de wonti ase eni nchirechiremu bi a obehia no bomode na frɛ ma me na de nchiremu aburo me de eso obi pe awo na nso so kokoko asisi ne tv ni ma menne ennem yade nko na ma woni be mehye nso ni sign bow se de kokoko no etimi betua wotoma wotimi som etimi tua obi kom kra ma wotimi som se wo twen anase wotu eno so enye yie no etimi si wa wodiem eno nti etimi si awo no kwan eno nti no yenya educhwa bitters anase ne capsules bi eno no mo a me pa cho eni de ni awbrasem saa de ni nyina ba hye firi ho ama awoto aba afe educhwa malaria ne typhoid enupa ba ko pa eno so abedwa so a eno yetu egu so a ye no no bie na awosem mebu afuno me mani so ebire me kakra bi me nante kakra bi ana mabre me kwa hane ntimi nto aso bi mu no educhwa malames eno nso so aba mayen malaria fever aya na ede ahomre bi aba beto so edu anadwo wontimi na awia wontimi na dam bi abekọ keta so bi enfifire se twan nipadua no so mfifire no koye ho se pe na enna no kra timiti ani so eno nti educhwa malames nso so ononom a eboa pa yi sa yade no nyina afiro malaria nsensem no nyina bekọ na wonum a atoɔ na wontimi ne die na watimi ada no wobetimi adidi na watimi ada ma wato de wo so de show tirim ne say eni paso wontimi ani di yi a enna kora no wontimi enna yie enti aduchwa ye nipa yi ho asem enna me de ama na aduchwa bitters anasa ne capsules enna fe aduchwa malames ne mienu nyina ewo dwa so bomode na hwehwe bi na numpi na asumdwe emra number me de ma wana masori enu ni bomode na ne aduchwa ma me enkasa na wo so nkyeremu bi a wo pe bia no wontimi enfama number no 0599 415 191 0599 415 191 and afe 0544 174 461 0544 174 461 nyankopon so bibia da se ne yesa ne bi yada se ya mfa production line musuma na ifa kosi bi numbi na yanko sorry mother 0541126626 0541126626 and 0242056978 oh between the course nafa so aba enkoyeni interview. Hello, Mpacho Ntio. Ma, Mpacho, Veronica Fashion, yes, for a month. Very Ntio. Ma, Mpacho, oh, Esa Obano, or Esa Mana, Niku, Aya Medjuma,
na ohu se ni kunu de oni obi gina ho a na ode ntokwa egina mu no ogu ni kunu adwuma no saa maame no ye saa maa ni bia eti kunu ni obi awu ntima ne mfre no aden ya bobonia aden ya baba na gu so obewu eti e slow blane nda ni bia ni na mfre o ne jade wo ye ne na emwa na nso ni obi awu me da se mommy ya da se pa very radi yankopon shira hello hello oba ma udi yentio hello ma me kasa yetie me pa te fa ni Diane me kasa fi tafa yo ma we me kasa na ma we opa e wo kwa kasa wa fra na jumpo so wo ba hu fa ni ko ni be ma oba ni ti fa ko mi amuso ya munya na jofre enti ye da ma ta na ni sam ana jofre ya na no odeni akola ya na jona wo fre be ma no de no be ya amuso mo hello mpacho yentio hello yentio hello oba pa yentio hello ya tonka good afternoon bla yentio me ba cho ID bla na owo office studio honum na o ka say sa yukukuru so for epi yidudu abono e paniche wa sa asem de on twe sa asem ne nsan na wo bo kro bi di e paniche o pa so wa mo kro bi adi ana wo bo kro bi di wo mo kro bi adi o se wa ti se ba bi ababa ni free no ye so mu pedi tu wa mo kro bi adi hello pacho enti hello yetu kakasa ma good afternoon pacho na we boko pacho dey na the problem pa then kwa no watch kwa to say onye ko nche ko labe oni na wo kwa na e ya oni na wo dichia obaka to ko jambe na na ye ko jambe na enye bono kwa no watch onye agbe wo endi won ko gina yie bia ma me oba one na etena wo ma jai otini ko no otene de ho de won ko gina yie ma ma so bi so ma ne me bota hello le ba do ko fe ne ko ya ko ede hello uku e ka se ne pran ne wo ba da da one na awale ya jai wo ma sin ko gina ya wo ka wo be ode hello hini ni adazwa yentio morning, good afternoon. Morning, my new program, no star. Ramasi. You could reach around the spirit, that is your say. Yamin sure I say. Fair train. One of partners, meaning I sham. Ramasi. I mean, Shram. Yeah, Baba. I be the wife, hello ye de asi abusuafo ye ko no chena dia asem o da ho de me se o chena asem e be si no e be gem nsem ye ne ma ekoso emre wafo sexy emre wafo aba ye sole wai ya 21st clinic ye take expert